U najnovšem televizijni magazinu uvidíte prilog zo Veľkonočnej služby Božej. Tej nedjelji Veľku noc preslaviju vjerniki, kotri še rovnaju po julijanskim kalendarem. Uvidíte i jakše amatere zo kulturno-umetnickoho društva Tara Ševčenko zo Ćoťova pririhtuju za Veľkonocni koncert. Prikažeme vam izvid zo zajednicke i shadske organizacijnih odborov dramskoho memorijala Petra Rizniča Đađi i festivala ruske kulturi Červena ruža. Od Novakovih zo Zverbasu doznace jak možna praviti zrižni kombinaciji zo skvecom i jak prikrašiti dvor. Predstavime vam i trening fitness hodzenja kotri dava barz dobri rezultati u otrimovanju zdravlja i kondiciji. To ti i drugi prilohi hodni se vidzic u najnovšem televizijni magazinu na nedjelju na 20 hodin. Tej nedjelji, tako i po zakončenju magazina na 21 hodinu budeme emitovati zmajski široki plan u kotrim vam predstavime familiju Buša z Beogradu.